Kua whakatūwherahia te kura wānanga motuhake o te moana ātoi e te minita i ngā take mātauranga e Anne Tolley. Ko ia te tuatahi o tēnei momo kura wānanga kia tū ki tētahi rohe i waho atu i ngā whaitua nui o te motu. Mai ngā kuri a whārei ki te hirau, mai make tū ki Tongariro, koea tēnei ko te rohe nui ka whaihua ki ngā akomanga ka whakahaerehia i raro i te kura motuhake o te moana ātoi. Kua whakarewa hia nei e te minita mo te mātauranga e Anne Tolley. Kore raka mihi ki a koe, ka kore koe no toi te whareparamanga, ka kore niu mai tēnei honore ki te rohe. We're particularly focused on young Māori. This Trades Academy is unique in that it's led by a school, so it's one of the only ones in the country where a school is the lead. So one party of the relationship is the lead agent, and that's Trident High School. Ka mea miharo, ka tūhono ai, ngā kura tūrua, ngā kura tini, ngā whare takiura, me ngā whare wāranga hoki i te wākotai. I raro i te kaupapa, ko tahi rau mārima ngā tauira, mai ngā kura e whetū, pērā ia Trident, whakatāne o Pōtiki, Kawerau, Etchecum, te whānau a Apanui, me Rua Toki, ka whai wāhanga ki ngā mahi whakaakoranga tuatahi. I tēnei wā he mahi ringa rau pā katoa, ka haere tonu mō ngā tau e rua. He pai mō nā ranatahi, kia eke ai rātai ki ngā taumata taitai o te mātau rana. Ai, kia puta ai rātai ki te ao Māori, ki te ao nui, whānui hoki. I'm going to take forestry because my family owns a lot of land and I want to learn more about how to make land into something more productive. I think it's awesome that they're trying to get together a thing for us, an academy trades thing for us, I reckon. It's pretty cool. Hei tā te minita, i te pai te haere o ngā mahi, te rā te whakaaro mo te haere tonu, me te whakawhānui atu i aua mahi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.